if we say. Hiya. Oh, what am I? Fakaalofa Lahi Atu. Ko hoko te koe. Te tai tape hata tōru he liliu ke feleveia. Tinga ua te whakata koe tōru ha. Le walahi te. Te liliu he. Le walahi se isu wani mo te haku lili wa tautau te kau pāhe mō nei. Ke tamai hea whiawhi nei. Ko o ka huki e ruki ka ina ke tamai. Ka whalofa lahi atu ki te tōru he mga hoa whiawhi nei. Ia, waliu te ke taongo atu he whiawhi. Ke la te e mo e whakahoroanga hatu tōru. Uni ne whamahani. Nā kia io ko mawhaola han tōru. Mua atu ki tau mga ho makaliri nei. Kia tau tōru na nawhi mutu nei kuni silani. Hei waka mtoro na nofu ito mutu na whana. Wai whakahiri hui a bia. Wa hoko ki te he puro ngā masi. Fakaalofa Lahi Atu kia mtoro sine kua moana mai ki ngā hone. Tunga ne e kai kisia mai ke mau ngai ni e puro te mai he mga whamare ni. Tau se lang toto. Si mo te whaita kua mai o e ai tau se la langa, but ka kua tau se waldore tunu karo ama me. Me watu ke he boat show. Tai tō pusi. Yeah. Ai hoko sia tō tōru ke moui e whenong ke liliu hake mut. Ia, tai tangata pālani me. Mua nāt pāran ka? Ia. Poko mua neka i ngā hako si e riu. Ia. Mataha mana tu taha ia haku mai o ia. Ai whia, kua ki mi te tau ue nā. Ai mua si ai mua. Tau whiki nani. Whalofa hai. Whalofa hai. Ke he motu. Oh, koe hak whio he aho mua hiwa. Aho hiwa? Koe application hau ke haka hi pakau mua. Aho hiwa ia hiwa. Ono laka hako i roa reo mane? Aho hiwa ia mai nai. Hina ne? Ia. Nana ke ai ke haki ke koe hako os te hai aonga. O haka ki o kio kia rau? Me mani, testo, piko mawha. Mai da mua hai ni wea mga mai hak teo. Ko koe am ni ka haki la? Nengo koe haki whakausi nea koe ha kōwhara. Ai te aonga o tu mau ki he motu. Nā pau whuki ni. Pau te kai e... Nā pau o ki te whawawha atu. Ai, i pau. Tāne mahe na lili ai pau. Koe tāra te tala whi ki noni. Nā ke riu pihu ke motu e tā maha me tau ni poki. Hei whiwhi aonga ma si. E, koe... Ai ene aonga tō rahi e... Ko mo? Oh, la verdad. Koe turi mga aho ke tau se tō... Saimene, moe... Ia. Ei mga mga whuki. Tō... Nana kapo kai... I'm still hanging in there. Yeah, mau ngai ni ka ma whakamama. Hai kua ha mai na? Pe tō koe pia ne mana te tō he tō hoa. Hang in there pe he tō lecturer. Hai ane ha, koe loi ne hapu ki heke posti ki haki mai kia whalani, o riu ki watu. I take e te amo tō kua atu e tō Smith. A tō koe koe loi ki tau se online. Tō tahe mōre mga aho he tō Facebook. Tāngana nei a. Ringa walata mōre deactivate ko ke tahe mahina. Ke tau se tō nao. Ai mōre hai mga aho mōre Facebook. Kai lo ka ha ko e whanu ki ko ke ham tōru i tōne. Ie, no, ka masta hau ngā mai o. Na koe... Puta ke, koe whakamau ki whakakuha koe te maho nei. Ringa lasa teo whakira. Whakamau ki whakakuha. Whakamau ki whakakuha. Tōne whakalane lāme. Ka koe hei ni hau tō muhala matutaki. Ia, me tō muhala matutaki ni hau me tō mahawa me tō sim. Kai koe... Me mō whalo, hokuna moe o ki ha... Tō whanga ka wāna, me tō ko he hau tō tō kanata, tō kawhia pia. Ia. Ia.
koe ngai whewai ni whina taka ki ai? Whenau ke he whanoko akwako he akwako ko i tani. He na hiki a me ia ahua lima ngawata ia hiki a me. Si whenau tau me te tāni ke hukui ka ha e makef, ko ia koe toki kupu, e karisia makefu iwe. Si whenau tau ke whakatau mo ia, me whenau tau kini ha koe ako tō matakainanga makef e matua wako ko Pentecost. Si koe tama whiwhini haana me e whakako me noko e ke ahuia. Si koe lohe e aho hawe aho lohi hawe wate e me e karisia kani, e karisia niwe hakani. Si fluala whiki e tō whakamatālanga. Moat ka hake he whaitunga, he ngana he whaitunga me tō launga me tō whakamatālanga hangau ia ki he hana moui whakaako. Si ofu whiki me ka hau ai koe malolo e tō whiwhine e moui whakaako. Me pia whiwhine me tō kisia whikai e tō whiwhine akwako he hatotoa ko tangata niwe hini. Si longa tō kai lahe ngahua he kaisia takanini e tau siusi tō kai whaiumu langa me ke whaiumu lo tō me e pō whakamua mo e tō longa whiki tō tangata me tō lotu ki ai. Ai hoko ai whanai mai o? Nā kei hoko sia wei kui wina, ha? Nā kei la te lagu whina wei hau ia. Kei ai mō hai tuhi ki hoko whunu. Nā kei ia whewhikau whina i o hea wea. Whano he tahaka whanga ne te whakatoko te rata me tō whata niwe. Mo e matakau te la. Ai me whakatoko e bread mupule. Si wala he o noni ke ka koe tokolonga hai tangata ne whakamau e tō hingoa. Na ai longa lahi e kuatanga hake wa. Ka koe hoko mai ki ngāwe ne te whahoko te kakuana. Ai whakamau e lotu uia ki hoko wana. Si hai ai tō matua ne o mai mo lotu ki whanau. Koe lola ki te kitala ki he tau lamutaianga ki rata tō moui kuata. Koe tau ngā whuki ka hake tau manamaratuanga. Koro tau nani me tau whitui e lotu o tau moui. Ka whia whiola ia he maeke tō whanau kuate hau ia koe tō whanau ke whakakisi manatu. Ka lola i tau ngāho koe tau matua ni ki whakatutala. Si hai ai whalu mena o lotu ni te talahau ni ai tua hauha. He tahu ruhu, kisia whewhe tangata me kua manako lamata i ai ori ka hau. Tau ki mani Ia tau ki wanga, kai ke ki kisia ki tō whawanga he internet. He tatanga, ka pe he uta ke he osi he tama e tō accounts haana. Tā masi osi ga? Masi osi me ai whaloto ki matutaki. Matutaki me whaamfu ke telefoni, ka te telefoni he rā. Ukalahi ke rā maroto na manui o roto ko tāwara e roto la tēnu me e rehi o whaka ia. Ko te nau wai, ai te roto hei te rea ni He tō pāka ke rā. Haia wharu tō whakamei longa ra? Longa tō whakakiseanga. Hei loa tō tōru ha. Fakatutala. Tū mau ki tō mawhaoa. Me tō kapisinga ni ka hawe. Pe tō mana tau ka hawe tō kapisinga ke kisia mo e huhu tu mau ka na hawe ka kapisinga. Mitaki nā mai a me mo Vive mana tō Māori, deep, meaningful conversations. And we would know about loa i tō ka Ka whuru mga ho, whakahi nā mitaki o e pamukana tō ke tauria.
fifi ka dala na ba do pulu na la I fakatutala ape ke mo e ta ina ka ha e mo e be ha loto I hau e matua me tam ke mo e loto ha fungi fungi mo e ai tau tau fika hangi ke o whakawai le tum ne apo e ke sia ke u e ngai tum na pia ra na fa mo ke pia ra ia pia ka he ha pole ta post how he Facebook mai ina kwe ngo kwe ko fa mo de ta lo fu ki ka kunta fa kwa ne do si ha pe pa ua ne dos ko ki e hinda ka life minds ke lata mo e ta lata fa lo ne fa ka le ka si haya e to hata kiana with the guidelines o lo le ta ai lo hai na foi bia ne ko ia ke to hata kiana ra ke to puhala ta pi fa pula to ku fa ta ka te ilo de tu me to mangau no to to bipolar schizophrenia to ku ni fa o de na to crazy si ka no ha ke fo kwa ma tan ki mas ka be ha to amana to e o si la si to e o si be he me no all the weather's a bit bipolar today we ka ai la te ke tu tala ia fa me ku pu ke tala hawa ke ha ko ha ia I fo tanga ne fa mono if I te ui no tu o tau malolo sinu ke no na tua si ka longo na hiku no ni e kupu ia si ko condition ia ni mo ia ne ke ia tu tala fo ho ia o be ke fa fele fo ho ia si ai fia mana ke na hati fo ki si hanto mana ko ke ole lo te ai ki malolo na ne ko fa ben ia ne ai mana tu ha tu tala ho si ko au haki ni finato na hua he na tong te he mea taha te nang iau o tunga hai te whan whao ke koko tahi koko he toe hua tala moa ka hai ke heo oh yeah I was very fascinated and I sat outside to watch the hail it was even pia ka he mui oh whai taha the crazy bad whan whoki ke koko he uha tuli moia hangi no ai koe crazy adventurous kumi ta ku ke tala hawa ki ga fa ua fa me to kupu nei latam na fa mana to ha tu tala le ia ni ia fa mo ia so ma often we mana me ma ha ko tala hawa e ke happy to kupu of calm si ua o ke he ko to professor ke to diosi ke lari ke lo te fa kai Kalau di rumah dia kau ya, jadi kalau ni mau mai mana tu kita kan kita lah buat tu aku tu mental yang tahu, tolong itu sangat kita mai, mai hoko tu kita lo tu lain itu sangat. Ini aku tu ni tu hati kian ya. Ini kan kalau kau fia kita fikir behir tu. E la matai foki ni ke la na mana ka longa lo he to tai ni mo foki pe tonga pe ha pe manga ko e ke fa mo ki o niu ba ha kwa kai e follow do mena ha ni e do mena he do pa kwa ha pe la to me program ha Tutala ha ngau ki kuto kumtunyama ilata me do mutu developing countries tunga niwe si ke to kumtunyama ngau ya ki to mamma to fini ka to tau hai de mo to ha to mas kere a pe memória do tama ka ke overall it's mental health si ai fai kungunyara do David ai malolo e fai malolo sino maki te puhala te bikia te tangata niwi ka te tau ki mo toa ka hakula he tal sawe mai ai fi fa horanga ko ki ga mutu ma ya lata me to fai kai ai
ai tonga pia ai moui lahi ai tu hi ka ha ne longa lahi to fa halwa ne ke pia ka moai tanga te he nga ka tuana mai ke fa ki lahi ki ai to longa te ya si we kumianga me ha we kumio ha ke fe ha we lahi kai do developing countries ya he do mutu lahi nga ngau yang ha ki to mo tuang to mo fini si au fia mo ra ha to moui no to re ti fia mana ko ki o nga huo ki mo bia si so we pa ki siang ha he to moui nga huo porque Fakaalofa Lahi Atu productivity or development ka he lo mo so behene tanga wanga hele ya to mutu ni kom tunga bihe kwa hanga mitaki mo ma homo tu do hala asi haki ki haro tu do amut ko tunga bihe kwa longa di ka hai to le ko ni tupu mai ha tala me me tala do mutu ni kwa fitani asi haki la development countries developing country the mutu tunga ni ha to mutu ela tu Ela fusia ia development so do mutu Pacifica do rural area do mutu na America mutu pia so kumianga ko nono ha go fifi hanui ato hala la matai ke lata me do tangata ni mo do tatau kai mo tua si ai fei na hane to hia pa wa ka ko to ko taki ha fai ka fa ni ke to ke to matakau to WHO World Health Organization ka ko he ko culture ko to angamotu culture mo Christianity mo religious to tapu ni ko puhala na ia ni maeke ke lambatai to tangata e tangata ki malolo hala tola to malatuang so kwe pēngai nea tau se he to whiphewa whapapalai mhamu ke whapapalai mahio involve yourself in cultural and religious activities, which is the basis of Niue's way of managing mental health. So it doesn't mental health Niue doesn't say we're getting mental health because of a loss, getting mental health because of stress. It's all lumped in one description, in one sentence really, which is mental health. Yeah, more by WHO, that was in 2013, one of the reports, where Christianity and culture, or religious and culture, forms the basis of Niue's ways of dealing with mental health. So it makes sense. What if those are some of the causes of because over commitment to these obligations. That's right. Which is what I was. But that's the only finding that's been published there. Yes. There's no other research specifically for mental health. But these are what you call demographic issues. And everything is interrelated, right? Yeah. So mental health, and then there's another topic, underlying issues that impact development, especially the what have you and so these are all issues that are not
manuhi ko se ke ri ha mai o. A ko se te riri hako manuhi, kai i tamai hea whiawhine. Shakti kai na Ke ra. siaki te kai ni nei he hau toi au ke ngahua he halaria mani nei. Kai tō tamai au he te whakahau ke whakakisi e riri hako. Kai ki whia manako whakatau e kua auction hea whiawhine. Auction. Whakafua atu whai hea whiawhine whalateo. Hai kua liu teo e kamata atu Yeah. hapa te fua mone. Kai pie... Longa do, I mean, longa do mera hai ni ela whai kumianga hai mutu kage te whakakisi whakamoi puhala, mena hai ni awhia i kai Tō moui. moui, tangata and then it affects development in the overall. So these are all important. These are all important. Mawinga hai do mena ege. So ngā kisia na tō hai do mena lalohi do mena meni nunga ege. E lao no. Ai lau whakakuro. Makutu ha ki do whakakuro ki do mena he do maui he do ngata. He do halam he do maui do ngata. He mu. Uka rea do mene kutala ai. Ia, kai hama fwoi ki hako whai mana whuko mua mai hea whiawhine. E, kai whai whakawanga whi nao ni whina tu ke ne whiawhi. Ya. Ke he ASB Waterfront Theatre. Ko ke koe whiate kalanta me tau kōri puke tau ki whanga moui. Ni aha ke he wāfu, ko ke ngutu āpa hao halana. Koe he whanyanga ia e nia whiawhi he Pacific Dance Festival. Si hai whakalataha angia he whiawhi nā, he toko ua e tau i ki pūre mai whutu whono hā tau tōru. So ko ia e ne kua tutala i ki he whiawhi, whai manatu he whiawhi, ko ia ko e liliu i ki pūre ko Kāmeao Sepuloni. Mai longa whuke tau tōru ko ia ko e i ki pūre he whahi Ministry of Social Development, pia fuki mo e disability, pia fuki ko ia koe hangai ki pule ke late me tau whahi tau anga whakamotunga, Arts and Culture, Associate Minister for Arts and Culture, pia fuki mo e Pacific Peoples. Si tōla he whakahoho ia, ke whakatumau e tau tāmnanga te hinei. Ke asi hake, me whakatumau e tau anga whakamotu, pia fuki ni kai mua atu ke tau kōri, whakapasifika tau tōru. Si hake hei he whiawhi, tahe matakau ni o mai pō ke motu ko fisi, mua e lo tōru e whakameilonga, ke potoia ke he whakaholoanga i ni whakamahino mai ni pehe mai, koe Pacific Dance New Zealand Artist in Resident. Koe hingoa matakau nako Rako, koe e matakau rotuma, kai hahagi ai aloturu ke he motu nako fisi he mga honi. Laulohi aloturu ke he tau kūri, tunga i tau kūri fōu e mahane, ke he kehe ngai tau kuhala ni tukutuku tau kūri aloturu. Si tōla fufu ala pia fōki, mo e matakau whawhine, inga ko la beaha, mo tūwaru, me kua whari. Nē so ne ko so happy ho talahawang ingo matakau, ne ku whaliari fuka aloturu tau kūri hea whiawhi, i nea whiawhi. Pia fōki mo Tahiti ora, koe kiskisi fōki aloturu tau kūri. Ia, si tōla he fufu ala whahaloanga nā, ka koe whiawhi a pongi, ke he ASB Waterfront Theatre, he ngutuama hao halana, tō whakakisi ai, he whakariarianga he tō puhala kōri, lafi ka hainga hatunga tō wala he tō ki whanga moui, ne whakahingoa e koe leeches. Hanga au e haloturu a kōri, ki he tō manatu amuamu mai tō manatu nakai mitaki. Heather Duplessis. Haia, ko Heather, ko hei lai? Ai ukala he talahau. O Heather Duplessis. Heather Duplessis, ha? Duplessis. Se mai he motu ko Afrika tonga ki te maha ka mole. Mai langa te tulu ko ia
koe whiwhine whakapuloatala ke he NZ ZB. Aia, so well, koe whuata ni tohia e tau kuri halo tolu ko aloa li, hanga ia ki he talahawanga he whiwhine na. Si taki lahi ka hake e whaikisi tau manatu, hakoa pe ka hepe tau talahawanga he whiwhine ia mai he motana awhiri katana. Si anamnaka ia whiawhia pungi, hala waru, ko haini ne mkua tā ke hoko atu ki he whakariari anga nā, ki he SB Waterfront Theatre i Ohalana. Kai pia fuki te whoro to whakaholoanga tunge kuri e maui, ha whoro to whakaholoanga ki he te oro i Cleanliness, whahiutaha Ohalana, pia fuki mo mangere Art Centre. Ke kei tau wahanga kuri he rotu, ko kei tau whakaholoanga. Yeah. Wala te dei tau matakau ma tau tū te tau koki e tūkoe tau hingoa kai ka naku tau residency ki hia. Kami matakau ia feleveia. Kaya, whawhau ka hama iu kia. Taha mana te ki sia he tau lakara ni hai tapu nei koe tahe award le Filunga Creative New Zealand ke lata me tau whatara. Nā kai, alata me tau nā kai malolo he lo tolu a tau alanga he silo, the disability. So ke tau whakatāne he Creative New Zealand, wa la lafi me ki lunga e taha whiwhianga ke lata ia me tau fufuta, whakamailonga, ke lata ia mo lo tolu i tau tangata tufunga tā whakasino, whasilolongo, me longa tufoki. Koe katoa he tau whasiwhasianga tupe, kua marikisi hake ki runga he tau nei, koe waru mwhuru awhe, me koe whakamau he Creative New Zealand Arts Council, ke whakamori e ki he Arts Pacific Awards. Si pā mo e whakausi mai tō tuhiori, he ahu ofu mahiwa, he mahina nei ha yuni, tō whakahoko e mo ia e tuwhatuwhaanga he tō pare nā, ke he pare mene, ko he whare whono, he mutu nei he misilani, he mahina hao ke topa. Yeah, so it's a new category or a new award being added onto the Creative New Zealand Arts Award this year. It's for the disability, the artists, disability artists, which I reckon it's very good because we need to acknowledge the work of these people that has also contributed to the arts arena of New Zealand and to the Pacific people as well. And even better this year, so in total I think there's about 7 awards they're giving out this year, a total of 80 grand that the Creative New Zealand Arts Council have put aside. So there is an increase. From what? From the Creative New Zealand to go towards these. There are different categories or awards. Noni. So we whare lo tolu nā tunga tau matakau he tau tolu e tau niue, ko tau whuata niue, ko lo tolu tau matakau he tau nā kai. Koe matu whiwhine whakamua ne maua e Senior Pacific Arts Award, whangawhuru awhi manate o e tau mga halana, lingwa marea te ua whuru tau tau e wharakera, ko matu whitu Smith. Whiniue. Ia, lata ia me hana tau purutu nā langa. Si te whai whakatātā le totu nei lau. Nā koe longa te whakatātā hana ki he kehe ki he mutu nei ko New Zealand, me longa whuki tau mamatu whiwhine whakamua, pa rewa tau whakaakua ia ki a la langa, tari mai he tahe awhi hiwa sewa wanu whumatu. Si whakatutui tau matakau, longa whuki te whakatātā tonga ki he Maritime Museum i Ohalana, ki he loturu te whakaroanga ki he la langa ki tau putu. Me longa whuki hana tau whakatātā ki he lalolongi whuki. Ia, so koe tāmtakau whuki tau whuata niue, mua whuki loturu e Pacific Heritage Awards, ia whuki mo e mtakau whare pipi he mawhala, ia whihi tau e wamoriki tua, si koe uawhi ngofuru mawha, mua whuki au e whamailonga ia whuki, e Pacific Heritage Award. Ia, kai pehenai whoro tau niue ni kua mua tau whamailonga pehenai. Ke he Contemporary Award, ke he mui Special Recognition Award,
ke he senior serving artist to hon. Ai, pena follow the fufut. Si whakahoho atu madam kainanga, kai kua longona hi whaka. Mai ka kai ke tuku ne kai hau tuhi oi. Po ke mai ke whakawhai ke tohi taha tangata ingoa ta tangata king. Ia. Whakatu e kai ingoa tangata ia, si laulafi ke ai to whakamuli anga ko ingoa to kakano ne kua whakatu e kai ingoa he matakau ia po ke tangata ia ke moa he whakameilonga. Ka mena foki le kisau e katutu tom takau e fin takau e whata psenda. E aka haia ne nakapai ke he ko kako Oh, ne dosi e workshop porque kakwanga foi e dosi. E ne ho Facebook. Quem foi e takau e kako ho BPC mo então for you. Yeah, Hawaii. Di siang hai ai yang tu takau na hua mai ino feeling takau na tu ko ruang apa osi kai for ruang ai hadu tu di mo we we ke polata ko na de mua ke o mai ke ka pataha ku muhala ke kalau ya puki ga E mitakilohi kai do manatu he mai na ka koe. muhala Ke to puhala ke kau whalantaha ki do tangata. New Zealand ke mutulai. Sei me ka ke he ai pui ang la ha ke te. Ninga mitakilohi ni ke pikia ke tau sine tangata en hanu ko mai ki tau. Kai hai ai ka ha ya no no anga ki mua o hai ha puhala ke la mo te ya ke whakamau e. Hau ko whakamau. tu hadu tu rai ga Hai tu ko taha wala he tu ha. Tukot na intimidation. tahe e pata tu me kisau ne la linga la tatu me mo nomination ge ne feita me finia O he ko le ki taha tu ni mo fu ki to kamore Oh, yeah. emerging Pacific artists. ai me se hina haroxi Oh, Minari. Minari. we were sin Ai ya. lo na do ma hua e lo ke fa mo e ke mai lo nga ke na ta mo lu tu e tu tanga te na ke ai yo mai Ai ya. Mo ia tu la hagi. mai ka tu ko ta 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 Ai ya. Na long hai to ka melong ha ni ia. Folu fu to ka melong ha ma ho ni ko fu to to yo le la ta mo Prime Minister's Youth Awards. Ah, mo ia te to wa. fe tu fa ro wa Ke la ta mte fa no fu ata ni ko ta ho me mo mo. Yeah. Ko fai fa no ni we pe to ni ko mo to ka melong ai. E o Tammy la. Ko temi ta ko mana ko ta. Manako, okay. Ko hai fu na uri go pe ta ko. Ta ke ta mo ko preciosi po. Tahu também bang ai funaki. Yeah, yeah. Yeah, mina funaki. to lo ngi to fa do tu ga e fi lo ni ve nga ho yo ki fa po ke to pa pam bo si I think my man will have a party to Prime Minister's Youth Awards. They learn their creative arts in New Zealand. Ko ya ko mo ri ko ki ni ai loi to ka ka he King's Honors List o wa to i we ni ho ko sia mo ta se bo tu ma me ta ta ni si lo do Yep. mo Mooi to van mij lang en mij hebben het weer vinden. Oh yeah. De rode tolo hè, voor Felicia daar hè. Felicia way. Felicia Acton Brown of Brown Acton. Acton Brown, je laat hem gaan naar dood gefikken wangen. Je laat hem mijn LG IQ, dat was van ja. ai lo ki for you ve and they Falo do kufu ya hagi. Je mana mana tu ja. Pia foki moe matu fifine ko Mary Kului Tama, Kului Mutu, como le mole mai, tau i tūle ka. Ke lata me whakawhikawang, hana whakawhikawang, ke lata ia mai tau, na hua ke lata mai tau fifine, ke motu nego New Zealandi, si pia foki ke motu, atu tūle ko niwe. Taha fuka ia, taha fuki nā wahang whakamailong mai ke mana tu whakalahi tau tūle tau tangata, whakahoho fuki,
ke fakatutu I to hingoa ha kisia ki ai longa de tangata to tunu kona ke mo de whakamelonga biha. Kisia he utanga dei to kolonga lo he lo tulu mai he mo to whelau mo tu vau to mo tu ki se kona to tulu fu ke mau pihia to ngaro tulu ia. Fakatutu to hingoa ke lata mi to whakamelonga ia mai halo tulu de whakawanga. Na kai ni ko to whakawanga ke whakatufona po hingoa to whakaako. Ka maeke foki ke mo to whakamelonga ia ke to hawa to purotu tonge tu funga lalanga tu pia ke to wha ning pele to wheua se pote ke tunga tebe tua li huea mua fuki na whakamelonga fuki. Si whatupe e to whakamelonga e? He putu I whiwhini naka. Wait, lola whia nani hai to tatu hia to tahi whihi hingoa ka te he whina ke to tua hanta e molonga. Whai komisi pawa ki na katutu I nei ne ngahua ke Na mana teo mai na taha mga hala e sipu ki he lime te utau wa mori tua ku e wanu na ringa iti mana tula heo. Na hau paua ki whakawhano mai paua ki taha matakinanga ilifu ia o tamu pusimani. Ki mutu ni komisi lai ki moe fakatutala ke lata ia mai tau pare ai ko tau pare tau whakamelonga ia mai he patu I whiwhini. Yeah. Mana tu na kai moe mga huia ni hau paua ki patu tama ke moe e fakatutala mo lo turi ni ka ha ke moa me ponte do hingoa no hai lo turi na kwana ke tuku atu ke moe mui anga mai he fakatufona ni we si wa hoko ki whene e ai kwa ngaro noa tika ha na ke riu na whaka ke ko ha te wala te gei fakatari ka hoko me te mga pehe nei ha ko ua I fufuta langa ua koe matauruta koe aha whakapā he mahina Januari New Year's Honours List, here for moe Fakaalofa Lahi Atu, Queen's Birthdays Honours List. ke hanusi lana ia ka ai lo whai au no noanga na kai whakatufona do tu ke I whai pawa ki na lo tu taha mata kupu ia ni haki mai kore ke tule ke rata mai longa rata no lo tu ne lo I whakatufona Yes, si maeke tangata, maeke hai tangata ni tunga pehe. Ko whakatua kai hingoa taha matua, koe taha matakinanga. Si ko hoko diga hai ki he whoi loto ni haka haka te utuhi ore me ki kis ke taria ko hae. Lata ta whoi mori ki to whakawhano te me whoi e tuhi a koe. Ko koe me tangata ha ke e puke nā kai koe ke taria puke I taria koe ke moa e mai lau. Hai o tu tātu te tuhi ore ni ki loto ke parliameni New Zealand si ia e komisi baua ke hoi ni anono ki ai mai haka te tuhi ore ko hoi ni ko anata ki moa ko hoi ni ko anata ki moa ka ia ka do hata ki anga sina mai ke puki gai do whamelonga ia ke utake he kai ki ko nā kai maeke I heard the maeke fuki ana no whai na longa fu te tala tutupu tunga do tangata tala haua ki heputu ni ko New Zealand ni moe he tomo kwa more ne moe do whamelonga to kolunga te nani hinga o sir ni mo te hinga he tangata tala haua he mutu ni whai mena ne tau se ia si ko pehe do tangata kwa lata ke utake he ririfu e ni hai ia ke utake he sir maeke do tangata ke tuku atu he tuku taki lo tu me to ka kan we han wa lata ke utake kai uta whakawahanga whakapapohi tau koe whakamelonga to kolunga waha koe nā kai koe sir boke nā koe sir me tein kai hei boke hakumna ko hiki tika hei whakapapohi anga he te whakamelonga New Zealand hei ai fuke whakamelonga ni ko to kolunga atu mai he sir me tein New Zealand lai tau kapi he kai kwa haku muli haka tala hawa hakumna ko hiki tika hei aiti whakapiki lahi ki he puhala ni uta mai whakamua mai Piritania. Tunga hai tō whakamelonga whakatea tō tunga OBE, Order of the British Empire, or member of the British Empire. So mana pihia, ka uta ni whaka New Zealand ni mene tunga me Order of the
New Zealand merit. Kai koe taha yang do bravery. Ia maeke kai ia na ia fuki do so mai long na ke. Si ai na pe pulu e na na te mo ko me New Zealand. E tu ko hake la hake ki do. Na pe na ni tupu ku e lo New Fire. Si ai pe ni lo ri ko ke ka e ulo tunga me tau hoi ko na ta ai te kilai pe patale muni ke riu ke mo ta ha tanga lo New Fire. Ni na ho ke ka hoko me lo New Fire ni mo si te kulo ha si ka e ulo. Fe do na hau. Hai qua hoko dik qua si papa. Si papa ki fe like qua hoko le hagi kita hiku Hiu. Ai fe ki sia he mo la lang e la lang ai amani. Ai be ba no ko kai. Ko vala ni neu ko me ngal ni ka makoi si me papa ki me hagi. Ke moui. Ngai lai lo ya ha me. He mai puha ka pe. Puha la me fiki. Ki papa ki he mga ko fesi. Pang ni mo ale ta ba. Ki ta mo ha ko ne wai. Ngo hom. Pano ni si ai di sia me ka ha ko. Tu de puro. Ai tu ngai ko he pa. Dai ngai no tu he mo mai. Ai lo me. Ai lo ko ka la he ka me he upa. Oh yeah, lo fa. Ako no he nakamata ko mo me la la. Ai po hau nai na si whanolo he. Whanolo. He patu ni mua te uka ka maanono ka. Ai lo ya. Nakamata mua ka he. To hau pelo ni wha. Koe ta nini hai e moe. Na ko vitada fai ko fai pulo da go ni mala. Ya ko pulo. Koe to professional. Ai la ko se o. Pe to sifi e. Sifi ana. Pe to sifi do matua tunga asipa ole mo sisi moka. Me tu puna si. Pero Si no ni ta puata ni. E. Matula ni ai la lang ka. No pe to ta pe do matua. Tu puna. Ma ho mo to lo tu mai do matua fana. Koe nei ni mita ki ai he toke do fana mo to matua tu puna ke mo do ka. Kuana na kai ni to polo a langa. Ka pe mga hau fu. Si pe ki se au he tala pe folo do whanu whata hi nei, ne loko, ka loto ki honi wei, i he mai o na tupu haki mai to mga tupu pun. Ai ia se he mga matua. Ma velanga mga matua do atu i to mga kua. Si ki se vai ke la. Vai ke. Sekolah tiga non, hako longa de tu lu si kuang mga moli, e mana ko ki tau si do ka kuang ki do au kurutu ba. Ka pe hako na ola ka tama ka mo hito kai. Aku doin na ya. Aku doin na ya. Aku pie. Pe pese fana ko ya pulu tu doi mai ka ha ke mo nga ho. Iya. Aku doin na ke tama pai na pie. Edo ko ko ang di sia la teme ho. Ke pai to ko ho sa mo. Ko pie na lo do na to ma ho na ho ko pai. Ke maeke ki maulu. Ta ko to lang ha pe da ta ko se mai áo mình đi si ui bật từ kỳ xe ngán rồi máu rồi mà hơi giảm mòn nó tỏng nhìn đi xin lại này từ ấy long nó ấy vào long nó lên hai thằng phim báo lên cái chỉ bia han là kỳ xe này kỳ rồi mà hơi từ từ ai lên nhìn nó lui cái em hơi giảm mòn nó tỏng lu have pa de mga betul kain na Về các bạn phía phía hồi tu đi siêu cái hàng ta hay một ngày năm hồi tu mình có lợi hàng đấy nó có thể từ một cái nào Pakistan tại mình ở lên tu rồi phải đâu có hầu như virus bấm mau nó quá Ke fu to. si long có cái Vamos to mutu ni no fu ya ga. Kai mau ni. Apa benda nak có mà này có rồi mà hơn như vậy cả Ya, itu mga hus. cái lắp được hàng rồi tu được Si pia fu ni fa ngoi do tam. Pe ta mena fu be do tu lo ngat ni we fa ngat liliu ke. Fa mo tu ngoi.
itu tangata begitu tu pun memang itu masalah. Kau apa ingat hang John, Hoko Jim, Hoko Jonathan, Nggak deh. Jamal. Jamal dah. Thấy có người ta người wow. Jamal. Jamal. Ngồi bahai. Kenapa hal ni kenapa? Boyak ko papasan. Ni kamate ya hai Bahai kiwe. O boyak hai ni. Tadi ya. Lupa bahai kiwe mau nak sebab bahai hai ama. Ngwa Persian. May mudu na Persian ingat hal kan? Iya, eke mudu, eke ngwa may Amerika ilo, ang mga ito ito, ang tabi. Zodat die Amerika had African American, waardoor in die Afrikanen wat kwam in mooi. Tandaan, we moet niet hebben tandaan, dan gaan we apostrophe L. Sige, wale kwe fakisiana ya hawe, kwe hingwa hifi. Biar itu nama mereka. Ama si, ya, feel like you know he ngoin panjang ngai ki. Tunggu, I think I have you want to hang up, huh? The hoko le ha. Oh my gosh. Dah bayang ni. Dah ni aku ni aku ni bayang. Oh, keki tu yang aku sama, aku. Situ ai tahu kan, itu ki mama yang kan, itu yang ni yang kalau ni mama betul ya aku lah, hebatnya. Feel que kau kerja, kau ni kan aku ni buat. Tu, kau ni kan kami yang ang Bluetooth USB me haugi nei si USB moui ya dengan lawan dengan home moui different Kalau tak lagi soal, kau have tu hingan juga itu. Ya, kau hingan. I think nak kena ada hingan itu. Ni hingan. Kau ke frau itu ho kahani ke uia ke hingan itu pun. Kau tak nak kalau yang fok ke pe o ke lot itu feleveia. Ai mayo. Kamu kalau ke pe me nak hingan ke ai itu pun ai. Kumi me gitu pe me ai. Ai kau yang dikaya kakan kau ni uia pe mana ke frau. Nalong ada fok itu kakan. Ke Kaya hingan ni we ni kalau boleh kita kamus silawan si Coba mau tu hingan dia kalau nak usik kuai mana? Hingan kaya nak aku, hingan kaya nak aku silo. Ya. Si tong ilo, hai lo lah itu makom tu siang tu, penang makin fusi. Jangan hingan panjang. Cuma. Nakuha kita ni feel ni ngwa aku boleh ini we takkan ni apa ilo teman-teman nama ni we ada tu kita lah hotel in Mereka nak kita lah mai gue itu fakatutala kita lah tu. Ini kan boy nang halo si we takkan nang halo ni bang ho tu we lost. Ines lost. Ya, ai lost. Ko finangalo. Tapi si kalau kau yang kau koin ni lah. Si longon kau kisia kita anti lah kita lalu tong muah news tahu si hu mai yang kau ni kau ni muah bawa si lo cuma kita lahu lo ni kau yang kamu tu kita kau muah ai fake account has no more meaning. Your name is a beautiful name. Kau tu ngah apa mapat kita ngah apa lah. Kau ni beli nggak? Kau tu apa? Kau kau tu himo tu hal kau itu memang pakai lah. Maya dia lah. Kau Bipedalism. Mana-mana tu Hako boleh tahu. Tapi farm apa itu? Kafana itu tu ke
ko he ngoa hau ke maeke tu tangata ke iloa. Ka whanau mai lau lang, ka whai tangata lau tong, ka lana ko he ngoa iloa ni ia, ngāro ia ni, o whai wala totu o tonga whai. Si ei ke nana ia ke mā po ke fuafua ke aleas, kua lati ia pai ke whakaatu e tu tangata ia ke tau hau, whahaki ngoa hau, uari ua pai ke mutu hiku ngoa hau ni ala. Ka whai ni ia, ka whai. Koe tatei na kai mua, pē tā matua. Koe ha, io mei, io mori, io ika. Oh my god. Koe tatei na kai mua, koe ka koe hea wanga hei ngoha koa, laula hei ka koe ngoha mai lotu tu hita, ko io ane. Ka koe, whakai ngoha kia... Io ane bapteisu koe. Ka koe hei ngoha koe mai he whahe tu puna Samoa haku. Ia, o mai to maanga ko le whanga mo Santalo i Samoa. So inga katoa kai ko io ane, ngā moe whāwai. Ko inga Samoa. Ka koe pēkha e wita matua ko hako i o mei ka koe. Ko silo ane ngoa hako e whi... Ingoa he tupuna. Ia ko ingoa he tupuna hara. Ei lo... Ei whi whakakanu haro whakaniwega hara. Natu ke ringa whai wala. Whai ka ila hua whai. Koe lau. Ana. Si lau e tau ana ki. Koe lau na si ke hea. Nau. Lau e si he ana. Toke kukuru ki ai. Ia, so si ke he what's in ngai the name, mai. eh? Ia. What's in the name? Si... Whanau na mga aho ke rari e hiki i tala heo e. Tunga ei langa neo e matutaki anga. Matutaki haku ka hagi e mua Jamal. Si Gweniwe au si paroto ka hagi. Longa ne pai ka he roto o he. Ia ka pe panga si longa neo ka e Gweniwe au si tunga maeke au ke Moe matutaki anga. matutaki anga ka hagi. Pea ka koe tupuna ha. Ia. Si whanau la tau ke lari e hiki ingo hako e. Just si lau tau pumi a te. Ai, ko mua te, hai, wangana. Koe he tuku matua. Pai kakano nea te waia ki hako e. Suke koe whakairiu ahi ngoa Jamal. Ke whakatalangu koe beauty. Si ai nā whakanga he. What did your name be? Oh, I don't know. Very dead long. So, yes, yeah, you keep me right. Ua o ke hiki. Nā langa tōru ne mai ke hau ke hiki wini ko nei. Oh, yeah? It's not something that you can... Okay, hiki tu mau ka. Ia, so wala te hiki wheels te hingo ai monika. Kai ka tahe anga motu he tutu ka ne whawhakako bitu whanau. Koe taha anga motu he tutu ka, ai imtaki lai kia pehe uyo se koe hingoa tangata. Koe te mga honi ka uyo se hingoa hau ka whai mena ka i te matu te akwai. Ko koe se mena mtaki a whai ni tause, ko kare te mena tause, ko te lau te mo, pia kai ko yoane a... Naka aku mea ka lawan e matua nea ma sila wana. Aia, koe moia la ka koe te lolo te mga whakaku i hingoa tutu ka. Ka pe lawan e ka koe, ma si, buena e matua kai e mga hoia a koe si tunga. Tala hau musi hingoa. A pe e tai, ma sila. Koe nene lari koe whakamāng fuki whahe nei, uia nā whakakuku te hingoa tō niwe. Ai te ki lai ka pehe tala hau musi a kai hingoa he matua ka pehe whatei am nei ko makakula ra. Koe whakatei ai whine. Whakaku me te tō pehe hako maka ra, ko kula. Ka pehe heo ka me whalawhalai te makakula, oi te pere ai, ka tuku hingoa roa haia. Ia, tuku hingoa roa ko pia. Ai whalu tangata e whia ke tala hau, kai lolo hea ka tō mga aho, ke whakawhia ngai tō tangata. Nā kai whialatu ni whalu ke whakaku. Ka koe te whaatu ko hiki whakapālangi whaku hingoa. Hingoa whakaniwe. Ai whanaloha e nea ngā. Koe hane kata e. Kata koe spruala. E mo white tangana. Sa kei ni me. Ko hei mo takai nā ko whitala ka nā. Ko whalawhatu ma sepa, mo Zora, ne pai skisi mai. Yeah, glad to keep it up. Oh, isi ko China tū puki ne. Ko Julie puki ne. Pea Julie, haia mai o. Hau, ai pau.
Pokoknya kita kalau tadi buat apa? Kalau ada mau ada apa bailon ada ada tu semua. Oh gosh. Wah sih Kalau siapa malai vai malu puni fokin vai que É, fala fato. Wah. Aí, vai que a carne com a roupa põe com a rica de língua de tangata. Aí que não há como vale. Vai lá tá vai rico o eu mei. Eu ha, Eu rico. O rei matou ele. Aí tá lá tu de língua com tangata, tu lá ele difu. Tapi he matua ia ficar muito ringua. Língua, tá lá hau língua que eu se ui. Tu nem lá que é matua hau é matua é uma foto, tá lá hau língua que eu. Tipo, e foi já, e lá nem vai ficar ringua hau. Lo ho no tu mau e wa e to lo lo e. Por lá na me Ka aku ko vai nga he aku do na nang au. Ko io ka he mga hau tonga me follow the hau polisia. Ko yes. Ko pede do la. Ko pede do la fu ha ko e monei ko yes man. E tahi ingoa ia aku i te lata pido la fu ako mai te vai te tonga minu sa mo. Ko Mr. Yes Man. Io. lo kata io. Ko ia. That's a different way to say io. That's a io with the glottal. Bos daw mata pokok. Oh, se kata ta pokok ko ha. Tuli ko ingo ta hamna kia masi. Ai ko to tamo mon ai mo to. Wei mai fato ka nga mo fi longa nyo fi tal fu wa ma mna ka mo ke talang mo man na. Fi he puno he mo do kiu. Ko kiu mo anden balo. Bedo man wa haina ko do man mai ko pa ko ya pato. Mo wa ka mo ko. Ai ko do man wa ko pa Pa. Ka ko ha fa maya. Do man. Itu ala pa ka maya ka. Na ko do man diwe ha ko unga ko nga mea ko go mo fonu ya do man diwe ha ko ka malo te maua ke tau se he taha Ke talang ka mo. talang inga he Tu fa no kiki. Suka mo na mo talang ju tama pumo fa kasi no pehene. talang do tala itu me ha me Oh, suka fe ko horan mo. Suka mo na ke ri mai ke tal ke mai. Ko ai ngo ha ko. Ko ngana. Ko bidara ta ke pakaleo ka. Wa puno man tu ko pa. Pai mai to lolong mo ha tu to lolong hai la. kiu mo Kaya ba kiu mo ma. Me to halang atal ku ka. Wa puno man tu ko pa. Ko pita ta mo Paulo. Lele ko mo pita. lele ko mo pa Kamana tu ka mo e tala ku ne me ko e unga. Ko e unga, ki sia la e unga, to whanene, hana tau ku, hane hau e tamta ane tose, ke aia. to ha Ko mo hipo ba dia ka ma. oh I remember that in ages Me puno mahu e puha tau ha. Puno ma porque manulere. Puno kuma. Na puno ma. Puno kuma. Ke he me tau ha. Tahi fuakau, e fuakau ne no foma. E nga he lawa e akau. Se kuru ki. Oh gosh, I haven't heard those in ages. Fai mau loto ka he. Ia, mana te o longa hapa ne, ai me kaki atu ke o ke hai mua uta whao. E, so ngona mo ke mahina fuo, po ke mahina...
Ai talang ai mau he to man talang me to talang. kumi ngai na he internet fuki ge mo na mo neu ka ga tui to ai ge si Sama to isa matakai na to ko tier e talang e fo mai to ko pule. cherry boya Ko ni de to sto fra. Kalau tu ge talang ka ha Nếu cái bia cũng cái Sunga mamna kamu ke talang fu ke tu fu me toki kan. kamu cái bia kamu cái tu mentah. iya Talang itu ngat talang tui tamai me ka do Siri boy. ko fu ba mo me ka ge Ke pili-pili. Fa ka ge tu me to man ko Aku itu kemakan fai na kai. oh bo Siapa malah tu ni dah pula. Aku kalau Aku yang mata malah. yang Aku yang mau telinga. Kamu kayak Fake meloi. Fake Meloi. Loi. Kau fake lolong Kalau mana kau mau kayak kamu tu. tu. Tak ke telu li wa ko. Ya, wow. Pakai tu lori. Pakai tu Kau bagi aku yang lolong itu mentah inang setengah pin aku tiap. Pakai tu Lori wa. Maka kalau tu kita Le wa te tu ko kamat te ke talam nan wa. tu liliu feleveia tu kau. Ya, ma fole ki ki va hasta. Tu li tu te te ko ha. Saya maui. Dah lah.